So Mokenzi novuga yuko twahuriye mu kazi ibyo yarakeneye ntaho hari ibyo yarondera arabibura ati ibintu je ndabikeneye ariko sinibaza kuzobishobora ndamubwira ati ndabishobora ndabimukorera byongera kandi birashoboka ndabimukoreye we yarabibona aratanga aravuga ati no navyo rayiniteze ibintu sinari ndavyiteze uvuye yuko ari je nkeka no bandi umujene wa mbere maze gukora nabo abantu babiri ugiye batumvikana arakorana na Fizo ngakorana na Sat urumva rero Bifesi harageze havuga ati jeje ndibona kumenga siniko ndaboneka nk'umuririmbyi igihugu gikeneye ari ikintu mbuze ndibuka Vani yambwira ati bro uyu muji je kubganje ko bitokunda uzura munyambikira Anikaze nshuti mukunzi butunzi utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari ubwacu we wahisemwe gukwikira The Real TV show nko kusanzwe ubizi nitwa The Real the one and only kuzana batandukanye bitandukanye hatandukanye nko kusanzwe uri kurabibona turi muri Home of Switch aho twagendera Romantic Boy Design umwe mu ba designer bakomeye cyane umwe atari wa wundi aje kurangura imutsi kugira kwambike gusa agusomeshe ariko wa wundi ashobora kuzana design akakurabira ibintu bishobora kukubera maze agashona biratangaje cyane kuko ntidukunze kubona abantu bari muri iyo kategori rero twashoboye kumugendera kugira ngo tumenye byinshi abo yagiye arakorana nabo murabizi iby'amazi imisi yambika Bifesi bituma abantu bavuga n'inyuma y'igiteramo urazi impuzu yambitse Mokenzi hari bamwe bayibonye n'abandi batayibonye ariko kandi n'umu stylish official wasabye turaza kumenya nka kino gihe ko ari kumwe na Bifesi and Flow mbega nawe official mabariko barakorana canke byifashe gute mbega ibijanye n'urudandazo ndetse no kwambika abaririmbyi biraheza bikamufasha iki gukora na Sadbi vyamwongo yiki nikaze cyane mu kiganiro cyacu turi kumwe na Romantic Boy Design hano muri Home of Switch ya Romantic ni gute muri Home of Switch tumeze neza tuma dukora yes ndabona ibikorwa bigenda neza ku ma hashtag canke kuma mu kugutaginga kuri Instagram ndabona ibintu bimeze neza mwakino gihe nturi kwasabye gusa sigaye ngo uri mu stylish official abaririmbyi benshi ndi official wa Bifesi ngo twabisemwo okay mu kumvikana kwacu hamwe na Satbi ya twasubiye kandi kuba araduze mu birere yeah bino misi ngo mwari ko muri iruka ama-clip menshi cyane mwibanga kandi mu ntara zitandukanye Romantic tweko turakora Buja Piano ico mwise Buja Piano harimo ama je kubganje unovuga gusa ko tweko turakora ariko murakora ego ayivu bacane turabona ibintu turamenyereye cyane abantu bambika abandi ari impuzu gusa kuja kurangura bambika abantu kimwe mu kintu nabaye impressed naco kuri Romantic Boy ni stylish mugabo kandi no mu design design atari kwizina gusa ashobora gukora impuzu akayicapa hama bagashona bagakora ibyo bimeze neza kuko nabikubwiye narabonye kuri stage ya Friends of Amstel Mokenzi mukoreye jeans mugabo barerekana uri kurayishona ibintu bitandukanye avyumviriye gute kuza gutandukana n'abandi bantu bambika basani impuzu baranguye gusa mugabo ugahitamwe gukora design so iwacu ibyo bintu ni bari babimenyereye cyane kandi icyerekeye fashion iwacu haragaciro katari bwazi ariko right now kubera bivaye n'ibintu turiko turakora twereka abarundi yuko ahubwo ni wacu tubishoboye urumva tubyizere wacu dufise impano turashoboye natwe kubikora ko ibyo byari bimenyerewe nko mu bihugu byo hanze za France n'usanga hari aba designer ya nunga turabishoboye turabikora kugira umuririmbyi wacu aboneke neza ya bica bituma nibaza wakuye he inspiration ndiga cyane kubera ko umengo uri mu Burundi nyene warukwiye kujana nk'abarundi nyene ukore bya bindi nyene ugenda urangure umukubite Sadbatira kubereye for me nivyo shoboka ndakunda imisi yose mbone aho navuye ejo naho nshitse no muzi nje ndi umuntu ndiga cyane ya ndakunda kuba niga kuvyerekeye business no guhindura kuba update ya mukazi kanje okay yeah byagufashije iki byafashije impinduka kuko umaze umwanya munini muri game yes bico byamfashije cyambere kinini nshima kwanza mu kubona akazi ntagakora DJ nyene kuri ubu karabyaye abandi bajene benshi babeshijeho imiryango urumva ariko kera ntibyari bihari okay yeah rero kuri no munsi novuga ati byarunga ikintu kinini kuko uno munsi waza kubona umuririmbyi wacu Mokenzi yari yahuye na Daju kiya gihe Daju hari ikintu yavuze ati
nukumbe nino nibi biriho ino Okay. urumva Bisigura ngo Mokinzi yaraguhaye feedback. yes nabibonye Okay. yeah Wari uhari. no sinari marya sho sinashise mwaya wabaye muto nabise ibintu byinshi so ni ikintu cyaje kungura kwanza ku gihugu natwe bwiwacu twerekana yuko ibyo bintu bishoboka kandi nabizanye kugira abaririmbyi bacu Yego. babe update nundi muririmbyi amubonye avuga ati uyu muntu kumenga ararenze cyane Yambaye ibintu mengo sinzi wayikuye impuzu za kurondera mu isoko kayibura urumva gukorana na Fizo warakoranye na Fizo rambitse Fizo Sadbi wewe nibisanzwe Bifesi mwa kino gihe nawe uri kuratuma ibintu mwambika bavuga cyane ariko narabaye impressionné gato ndashaka kumenya umengo Mokinzi yari umukobwa yarakwiye kuja kuba stylist bambika ibintu by'abakobwa dukanzu akabera wamukweze gute wamukonvince gute kugira ngo agute touch yawe so Mokinzi novuga yuko twahuriye mu kazi ibyo yarakeneye ntaho hari ibyo yarondeye arabibura baramubwira ati genda kwa naka kwa romantic boy birashoboka icyo gihe turabonana arambwira ati ibintu je ndabikeneye ariko sinibaza kuzobishobora ndambwira ati ndabishobora turandika kontra yaje kugana ko bamurangiye wewe ariko kandi ntiyari yizeye yuko ibyo bintu zakubishobora yes ko yari video yiwe na X Factor ndimo na X Factor yitwa Nde Kabashi yari ndimbo yiwe na X Factor cyo gihe yaranyeretse image akeneye ndabimwereka ndambwira ko bishoboka ndabimukorera byongera kandi birashoboka ndabimukoreye we yarabibona aratanga aravuga ati no navyo rari niteze ibintu sinari ndabyiteze akazi kagenda fresh niyo mpamvu nakubwiye yuko design ni ikintu kiza guhindura abaririmbyi bacu nivyo birumvikana rero uravuye kwa Mokinzi unamkubalisha mambo yanakuja kipoa kiunyama Bifesi rero mwaje guhura gute last time tuganira mu kigani kiviniki yago kivuga ibijanye n'abantu bari korakora ibyabo mugabo kandi bari ko batabihisemwe kubigira ibanga baratubwiye uko byakugoye kugira ngo ukorane na Fizo hama munyi mukorane na Sato yari mitwe birumengo ntiboza bataravye kijya kiganira wabihuje gute biriya bintu ngo cyo dushika kuri Big Base kya kintu cyari kigoye noza kuvuga yuko ari je nkeka no bandi umujene wa mbere maze gukora nabo abantu babiri ugiye batumvikana kandi wabikoze mu gihe iyi ntambara yabo yari ishushe cyane yes ariko narabikoze narakorana na Fizo nkorana na Sato urumva kandi byamutsitaza kubwira ati wavunyambika nabikura ko wambikana no ahantu hose narahushura gusa narakubita rero kubwanje intambamye wahuye nazo ikintu ciza wahize cyari gike muri Jakad ikintu nahize cyambere nukuba pose n'ibyo uri kurakora no kugira indero no kutaba umuntu ukunda kuvuga bitakuraba yes je iherera hariya yes ndibaza nivyo nta bindi byari bikenewe icyo nari nkeneye gusa kwari gukora gusa akazi kanje nta bindi yes kirenganira ukinjiza amafaranga yawe atabirenze Bifesi no mengo numuraperi mengo babaraperi no kujya kwigurira tubihuzu binini kaza karapa uri mukogo taje nayo bro nubwo yuko isi yarahindutse no musi 2024 twaize kuba muri ino nanzi hageze kuba katrevi sivyo bisigura yuko umuntu ateza guhinduka akaba update akarabizi isi zindi yo zigeze urumva rero Bifesi harageze havuga ati jeje ndibona kumenga siniko ndaboneka nk'umuririmbyi igihugu gikeneye ari kintu mbuze uza tangwa gukorana twahuriye muri video yari indirimbo yarafitaniye nande na Vanias Vania niwe yandishe yari indirimbo yiyo so tumaze guhura ndamwandika nari nagiye kwambika gusa Bifesi turakora deje gushutinga baramubwira ati Bifesi raba image twakoze kuntu zimeze arazirabonye naratangara urumva avuga ati ibintu vipi semenyereye jembegwa mboneka nkuko muri video baramubwira ati donc yabonye changement atahora abona mu yabonye baramubwira ati vraiment ahubwo twari twabuze tubivuga ndibuka Vani yambwira ati bro uyu muji je kubganje ko bitokunda uzura munyambikira
ama video yiwe ni wuzura. Donc no kuvuga ngo Vania abonye Yes, aravuga ati amashusho ati yaberewe ya yahise yakubwiye ati nuko bitokona nogiye ndaguhamagara yes ukambika ama video yose Bface yeah bimaze kugenda uko turakora Bface wenyene aho nyene kuko yarose resistance nziza ambwiye ati bro tuzokora acama nime yiwe ukurikira video yikurikira arandondera turavugana tumena nk'abadahuza ariko Elare ko yari mu direct avuga ati bro nimukore muhe amahera mukore koje mu bisa ya donc yari yumva umenga amahera ugiye kumubwira ni menshi ya yumva umenga ngo je ndazimvye niko bavuga nyene niko basanze bavuga kuko ndahushura mu bisanzwe Tasi ndifite confidence ndende ndamuhushura iyo video turakora ndamuhushura kabisa savuga ati confirm ati jewe wenjo stylish wangu nta wundi abandi barananiyo nije mu stylish wa mbere namwe misikabutura kuva baho ikabutura zambariye muri primaire no yazambariye muga Bface nakunda kwambara makabutura oya ntabikunda muga yarambaye ubutura shabara bivuga yarayambaye baravuga gose wenyine aravuga ati unanitese twabikoze hari impuzu bamwambitse wamengo ni za mpuzu z'aba sinzi ku bantu baravye filme kera atari generation ibintu byawe cyo bibona z'aba sniper yes bijya bintu mengo ni bihunda bambara ijya mpuzu yaravugishije abantu benshi muga baragenda abantu babasirimo baraja kuri Google sanga ni impuzu ya Kenyama abantu bamaze kwambara kandi kujya ijya mpuzu wayumviriye gute wayikuye so umuntu misi yose afise indoto ndende tuza kuzakora ibintu birebire bidasa nibyo ngaha kenshi je kubwanje ndakunda mbe unique urumva ya muzi narayirondeye ndayironka ndayirangura emyereka arayanga ugati nicyo kubona mbya nicyo nanjye namubwira ati ndasa gico nkeneye ni nyene nta yindi muzi wambara muzi ari nziza ariko wambara inyene namubwira ati cyo nkeneye samahera yiwawe no nkeneye ihinduka iwawe aravuga ati bro ati nta so kubihisemo nta kibazo tubikora ndabikora namwe ati wayimuhaye utagetingiye je kubwanje arambika muga ntamenya ngo uyu ndamwambika aha iyi mpuzu ijana naha ijana naha je ndi umuntu akunze amahera cyane no je ndakunda mbone ihinduka ry'umuntu ndiko ndakorana nawe urumva wewe nizo uvuga ngo naka ngo aranyiba no nkora ibintu bikomakomeye abantu bavuga ati ijya ni touche ya nawe ego ivyo nkunda juste ndakwambike nundi muririmbyi akomeye mpuzamakungu akubonye agira ubwoba uvuga ati umuntu bimeze gute kumenga swahari muri kiriya gihugu urumva ndabikora zya muzara zambara burya show yiwe kwanza yari nakomeye cyane yateza kwambara neza bro yarambaye bukeye rezilita wenyene yiboneye twamusanze ku mbuga twe impuzu yambaye zavuzwe kuruta show yakoze ko impuzu zamaze week umengo hafi indwi zibiri ari on trending hafi nk'indwi zibiri zirenga urumva ari on trending nagutumiye mu kiganiro already haize indwi zibiri kandi impuzu yari kivugwa umengo nakoretse na post yari yaraye kandi subira ku binyamakuru byabo bivugaho yego urumva birabe tumaze kubikora wenyene yambwiye ati bro vraiment wankomye birenze niyo mpamvu wenda kubwiye yuko imitwe yumvira cyane ntibigamije amaheri bigamije ibintu bikomeye biri kuri niveau y'isi donc wowe ukeneye inyungu ya long term yes izorama ikaza imyaka yose izana ibindi bintu ni matunda ni home of sweet ugerageje kuraba abaririmbyi benshi canke abantu benshi barambara canke barambikwa mugabo ntibamenya gutandukanya impuzu yo kwambara mu buzima busanzwe impuzu ya sortie runaka bivanye n'ikibanza impuzu ya show n'impuzu ya clip video wewe ivyo bintu urabiharura ubitandukanya gute bivanye na experience afise n'imyaka mfise kubwanje mu kazi abantu benshi ntibazi kubitandukanya abantu benshi bazi kubitandukanya ariko mu bisanzwe ni ibintu biba byoroshe bro muri life sanzwe uteza kwambara nko muri life sanzwe kwambara ibintu byiza sibyo gusa biri ku rwego rw'iwawe ukamenya ati ngiye kuri office neza kwambara ibi
ukamenya ati ngiye muri show ntegeza kwambara ibi kuko impuzu zirahari ni nyinshi ariko zitandukaniye aho zambarirwa ufata ibintu vy'imbeho uvyambare kuri beach nubwo twabibonye kenshi bambara amakoti ku ma piscine je nta muntu ukwambika uko ariko nukutamenya bikora nk'ukutamenya yes nta muntu no kwambika ikoti kuri piscine rero ariko barazambara tugiye dusere muri kayi iyo story ndayi yara trendinze gose bagabo kubera ko abantu batazi story yari behind biragoye ndashaka rero umbwire celebrity yes na fashion bahuriye kuki celebrity bitahura wo bibiri rihe banga so celebrity na fashion aho bihuriye ku kintu cita look wekeneye yuko maze kuba uri celebrity urakeneye look uza look ni kintu juste umubonekano kunza kuboneka monekano sivyo rero bimaze gushaka kuri iyo niveau umuririmbyi umustar ubona wana n'abantu isinzi ama miliyoni kwisinzima uteza kufise look fashion rero iza gukora look yawe ikwerekane urinde ya ushaka kwambara nk'umupasiteri urambara nk'umupasiteri ushaka kwambara nk'umustar yes hari abadatahura kugira umustylist official bifashe kinabyo umuntu umucelebrity aho mpagaze si kuri babandi barangura impuzu gusa niko mvuga category ziwawe wa wundi ashobora gucapa design akayitwara ku mutaya kugura impuzu ashaka bakayihindura cyangwa ibitambara ashaka bakayishona uko bashaka nkuko nabonye Super Bowl ya Jennifer Lopez acahamagara Shakira impuzu yari yambaye zarakozwe cyane yes kuhazanya impuzu nk'ijana yambaye impuzu 98 muri rya Super Bowl yes okay no cyamuna ayikurikiranye ndiko ndashaka iri kuri Netflix kuba tarayibona nibaza ko boce baje kwiraba ingene Latino batesheje abanyamerika ndashaka ko cumbwira rero bifashiki navuze muri kategori wapana babandi cewe nirangurira akaduka mukaca nzandambika umuntu mwebwe mukora kuki bifashika mu celebrity kugira mu stylish so mu stylish official bigufasha wewe ntugire panique y'ivyo wambara mu gihe ufise ibintu byinshi uri muririmbyi ufise urubanza cyangwa ufise show hari ibintu byinshi ukeneye kwanza abakeneye kuba uri muririmbyi mu bisanzwe ukeneye kuba uri umuntu uri pose kuvuza yuko ati ndafise mu stylish niwe yirukana ibintu nza kwambara ndafise mu photographe niwe aza gutegura ukuntu nza gufotogwa ndafise abantu batandukanye mu kazi mu bisanzwe sibyo hajya umuririmbyi kadawe aza avuga ati umustylish yaje no kumwambika wowe ubuzi ivyo kwera uramuzi utegerezwa ko ubuze ati aha tugiye aza kwambika mu bisanzwe muri professional uri mu professional muri uri professional tuza kuba ufise mu stylish ari hafi yawe yes inyungu zavyo bigufasha wewe ntuzokwigira juste upanika ngo nambariki no ni ibintu biba biteguwe ati itariki ni dufise igiteramo itariki ni dufise iki byose biba biteguwe nkuko nka jewe nguhisemwo mfise ivyo nkora bitari banga nkuko nkavuga ati ndafise impuzu swati nazihawe na romantic harimo nizo naguriye ahandi aratembere nka Dubai ndaza nsumwe ndafise umwana ndafise kuguhamagara nk'umustylist nemera no bahadukorana muri garderobe kandabira ati bivanye naho ugiye izi nizo bijana uzi umuntu afise ati yes birashoboka okay Roman muri management byari bikuye yuko management ipangira umustylish umusani ego wavuze icyo bifasha ntitwirirwa turabisubiramo ndashaka rero uco mbwira home of sweet bihagarire kuri byashara bya akantu kari unique wese ashaka kugura impuzu mnyamwezi wa mjini anataka kupendeza yokura kwa romantic speciality yiwe ni yayo jewe ndandaza ibintu biri unique za mpuzu zitari populaire za mpuzu usange ari uniforme muri quartier juste uko ubibona wambaye ibintu bivenga vraiment wenyine avuga ati ego kuko deja n'ikintu uza gusanga wisa wenyine urumva kandi quality nazingatiwa hapa
yes kalite ni cyitabwaho yeah aha ambara kalite so nkorera market Jabe amubwiza nimero zanje ushobora kuzitora nko kuri Instagram ni Romantic Boy Designer Facebook ni turiyo cyane ni turiyo ariko nimero ushobora kuzitangara abantu burya badakunda kujya kuri za Instagram barahari OK 65 24 75 36 yani izo nimero zacu 65 24 75 36 yadukeneye ucuduronka ya umuririmbyi yifuza gukorana nawe byo musabiye icyo musaba no gushika akanyizera gusa icyo nkunda gusa uri umuririmbyi sinkunda umuririmbyi nambaye ibyo yifuza no okay yaje mba nkunda umuririmbyi yambara ibyo jewe Tamiya guhaye opinion kuco muhitiyemo yes juste hariho nk'ukuntu usanga ufise icyumviro umuririmbyi yambwiye ati je nabona ukuntu propose ibi ubona gute ndashaka gukosora kuri bya binyene wewe wifuza ijya proposition yiwe ya rero uri umuririmbyi juste maze kuba ufise ama complexe menshi kenshi birangora gukorana na wewe okay ya ko je ni genzi je ndi mustiliste ni genzi wewe ikiza kukubera nikiza kwerekana neza mu bantu nje ndakizi bisigure ko uri umuririmbyi wewe uricara ukiga yaha kwambika umuntu wese mu rugendo rwe aragira challenges aragira nibihe byiza bahe muririmbyi umaze gukorana hama uwo munsi ukaryoherwa hari habaye amaze gutera umunezero uvuga ati umunezero si nta urabatiro ko hari habaye iki hari sha umunezero nabugize ryari kabaje ko ndabugira iminsi yose hari igihe ugira akantu ko umuntu kavuga ati akantu kazanye impact ntari niteze akujya umuntu ashobora gukora indirimbo atatwizoba hit kaciba viral kurusha juste hari ukuntu usanga mu muririmbyi ya guha akazi utamenyeranye nkaca sanga je ikubwanje tugakora akazi tugakoze resulta je marangirwa iyo ndose resulta nziza ku muririmbyi anje nico navuze nico ndishima fo timaze kuza hari habaye yarinde kavuga ati kabisa sijapata record ya kuipita reaction yabaye umunsi munaka nyinshi uko je mu bisanzwe ndakunda kuba je ni nka Messi ndapata record ongera nkayikuriraho jeje nyene hari utarakuraho re yanyuma yari imeze gute yo narakuraho kubita record hama wenyine ugakubita yindi ikayifuta okay kanda biguye neza byari kuye kuyivugira gusa kuri kamera gusa meze uku hari ukuntu basi ushaka gukorana reka ndabivugire basi umuntu uzenye ya hari ukuntu ushaka gukorana n'umuntu no munsi ukamuha resulta zikomakomeye kana pani imwe feedback yani zikaba nyinshi back to back nyinshi kandi nkuru kandi nini cyane sibyo hama mu nyuma ico kintu yo muntu mukavana hariyo ikibazo nagize ico kibazo ndazi wagikwevye ikibazo nagize reka duskiping muri ntuzeye BMA wari kumwe na Satbi yes Bface yari ku ruhande Sabira hindukira kazara baganiriza Sabira Bface na DJ Fernand wari wewe wicaye hajya ntiyumva umengo uza amahoro Bface atawaza vingine wari wumva no. hagati yawe kubwanje ari guma nimva nyene ni fresh kwera nje baramwambise Bface nje baramwambise Satbi nivyo bikomeye nibyo byanyihereye amahera nashize ngaha uko ibi nivyi je mvugana hano bimera bisanzwe ndakunda baririmbyi biyitaho kandi bitahuye so Satbi ntashaka kwivira fongo complex no na Bface nuko nyene nabantu bugurutse nabantu bakene ko dutera imbere twese urumva twachilinga fresh mbona yaberewe kuri classic yiwe Satbi kuri drip z'ubumesha vibe ari nyinshi cyane uko na Satbi hari ico byongeye muri career yawe jewe hari ico byongeye kinini kubganje simbi njyaje haco byongeye fan base yiwe ni nini
turese nico hari ibindi atari ajya mahera umuntu aronka okay gukura mu mutwe kumenya ukuntu wifata nibyo kenshi shima ya ivy'amahera byo n'ibintu bisanzwe nabandi baraduha ariko hari ikintu bamvuga ati umuji hari ikintu nyene kubwanje bamfasha juste nyene kugira ngo mu bwenge kugira nkure cyane ya ubaza yuko iyo utaza ko mu stylish ariko biki je sinzi ikimana ari kungira ariko nakunda football warakunda football ya nakina football nayikinye ndabiheba ariko ya nabihebye kubera akazi kuyemwe romantic why design no wahe wundi mu designer wemera hano muhira abo Burundi yitwa Cisse Bisho my G mu brother wanje nemera turakorana turakolabora nawe fresh niye message wo muha imutera intege utaramubwira muri koma kuri kamera my G zizi gutumika lakini cyo novuga ndamubwira byinshi mu bisanzwe ndamwemera ndamuha respect ko nanje aranyubaha nka petit frère gusa ndamwemera cyane okay ivyo akora gituma je ndamwemera hari impinduka mbona muri industry okay unakunze kwishira public sana ya ariko mu design nemera cyane ya bikora neza je usanga ndakwicishije amajambo reka twikoreye akazi nikushukuru kwa muda wako nashukuru tena friends and family wa The Real TV show I need zira yuko bazoza kugushigikira babikuye hano okay thank you mwamfashije byinshi kuva kera sibyo niyo mpamvu ibindira Ori Alan twakoranye byinshi TV yashaka ishasha sinzi ariko ndakuzi twakoranye byinshi rero kandi ndagushimire thanks abatwirangije kera abantu birengagije impano kuva kera gusa nyine tubandanya tubishima ko deja uri umuntu bless mu bisanzwe nyene aho turi today nyene bamufise mwe nabwimbwe impact yanyu bamufise akantu mwashizemo ya thanks nabintu vuga reka ndagushimire we mugenzi wanje wewe utaje kugenda kugira ngo uzorengane kandi ndagushimire we mukunzi butunzi utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari bwacu wowe ukurikirana The Real TV show you my friends fans and family reka ndakubwire nti ciao ciao